Guys norok tawphono NSP eba National Scholarship Portal no norok register khayo koba login khayo kongai tini o video naidi norok saimon thangana boma haike register khainai NSP ini sung sinai ba NSP scholarship ni pun sung siyana siman yaglo hingkai o jaga o norok first page nok nui makhana National Scholarship Portal home hnai a jaga thangnai tei kaisa kok sana muchungo norok takpono Aadhaar card by mobile number link khlainai ko ba update khainai ko hingka update khainadi stipend taklai ni je 2023 to 2024 ni kotal jeta registration khaimani ba login khaimani aboni kaisa terms and condition wngkha Aadhaar card by mobile number link ma tongnai link kori hingka kai nung online registration eba online form fill up khaimangla jeta stipend ni ba national scholarship ni bagai hingke new registration sung click khainai kotal rok ni bagai hingke goro fresh tei renewal tongo renewal hingke jara je khlaijak ba class 9 ni 10 o khaina hingka kai renewal sindi ba 11 ni 12 o khaina hingka kai norok renewal sindi fresh o hingkai je jara kotal rok ni bagai hingke new waithpon khaya ko hingkai or new registration phaya kanai or I have Aadhaar nini Aadhaar number tongo ka I have Aadhaar ready hingke aboni yaglo hingka or mobile number o jaga bosogui marinai bosogui mani yaglo get OTP o click ma khainai OTP ni register mobile number o thangnai aboni yaglo captcha fill khainai OTP mani yaglo gabon yaglo hingke verified khainai hingke abo verified wngka OTP hingke o jaga swngo no I agree consent available no ready hingke Aadhaar number o jaga click khai ready nini sui ready gabon yaglo ro recent OTP o click khai di OTP thanai khainai hingke o jaga captcha code o kisa disturb wngnani khetra tongo hingke oro invalid captcha code value hinsao hingke chwng teisa no musi winai kotal captcha code marunai tamni hingke borok accept khaya hingke teisa chwng verified click ma khainai hingke norok o jaga o Aadhaar ni details rok phaima nukhuna hingke aboni yaglo hingke o jaga no sungo jeta iko Aadhaar ni joto no phaibeka hingke ani bumung hingke ang dotabo poriliya do just nongno phungna bagui se hingke oro scholarship type hingke oro scholarship scheme ready hingke o jaga pre-matric da pre-matric hingke o class ayango 7 8 9 10 abo hingke pre-matric wngnai hingke post matric hingke 11 12 college abo hingke tak just norok no ang pre-matric ni bagui phunukgano hingke o jaga o angko sidi state sidi Tripura hingke oro fathers ni baba ni bumung sidi hingke oro ani baba ni bumung ang sirinai omo haike hingke aboni yaglo hingke oro mother ni bumung sidi hingke oro ani mother ni bumung sirinai hingke oro email ID kaisa rijin sao hingke ang oro kaisa email ID ririnai norok bo omo haike fill khai norok ni jeta scholarship no norok tomung no ni fill up khai ka hingkai hingke aboni yaglo captcha code no fill ma khainai o jaga o hingke aboni yaglo hingke onnade NPCA mapper status hingkai oro greeting your bank account is seeded with Aadhaar on NPCI mapper mane tabo hingkai bank account te nangya je nini Aadhaar card by je bank link tongo jemon Tripura Gramin Bank Tripura Gramin Bank State Bank je kono bank ni link tonga hingka kai aro no nini jeta NSP eba national scholarship ni rang hapnai eba stipend ni rang hapnai gor register khlai ready register khlai kaino o jaga guys obono screenshot buina di hingke omo haike hingke chini jeta any you sao you have successfully registered any registration number hingke o registration number no copy khainai chwng
हिंगे चीनी पासवर्ड ताम फाइका जों नायना बागै हिंगे जों ताम खायनाय मेसेज समा थांनाय हिंगे आरो पासवर्ड तो हायाको जासो जागाव आईडी नंबर सिमी जों मानखा हिंगे पासवर्ड हिंगे जिको जानजानि डेट अफ बार्थ हिंगे जों अबनो बबा हायके जों ताबुक तेसे कटाल पासवर्ड खालामनाय हिंगे आबोनि बागै हिंगे तेसे ताम खायनाय तलाव क्लिक हियार जों क्लिक मा खायनाय क्लिक खायमान यागलो हिंगे को बाहाय पेज फायनो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होननाय गाबोन यागलो हिंगे अ जागाव जेटा एप्लीकेशन आईडी नंबर जों और पेज केरिमान यागलो हिंगे नों जेटा जानजानि डेट अफ बार्थ आबोनो नरक फिल खाय रेडी हिंगे जागाव जों डेट अफ बार्थ जों फिल खालायनाय हिंगे आबोन यागलो हिंगे अ जागा कैप्चा कोड नों फिल खाय रेडी गाबोन यागलो लॉगिन खायदी इनकारो सावो ओटीपी सेंड खायरि कानि जनि रजिस्टर मोबाइल नंबर इनका ओ ओटीपी नो जों नासिगै जों अबनो कपि खेमा तुनाय कपि के तुखा कपि के तुमान यागलो हंगे जों तेसार थानाय थामन यागलो अबनो पेस्ट करनाय इनकाय ओ जागा कन्फर्म खा इनकाय नि न्यू रजिस्टर नि न्यू पासवर्ड खालामनायनि चावा इनका संगरो एडिट स्ट्रंग पासवर्ड जों क्लिक मा खायनाय इनकाय अबन खावरो न हायते कजाय तुमनि इनकाय जों अबनो जत मुसि पाइदि इनकाय जे जानजानि बुमुं बाय जेमन आनि बुमुं न रोगिरिखा इनकाय अबन यागलो इनकाय कायसा @123 फन रिमानो इनकाय जस्ट जे नों साखो रिखा आबनो तलावाबो नों फिल खालाय रेडी अबा हायके अबन यागलो इनकाय सबमिट खायखांगे न अबा हायके पेज फायानो और एप्लीकेशन फॉर्म नि नक नुखना आ एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक खायदि क्लिक खायखांगा तलाव मो मोबाइल नि बागै अबा हायंगो इनका जो प्री मैट्रिक इनका जागानि रेशन कार्ड नंबर होनाय इनकाय अ जागा रेशन कार्ड नंबर इखांगा कायनो नि जेटा फैमिली नि जे इनको फाइनाय डिटेल्स फाइनाय इनकाय अबा हायके नों फिल खायदि इनकाय फिल खायमान यागलो इनकाय अ जागाव यांगो तला फायका इनकाय अ जागाव इंस्टीट्यूट नि स्कूल नि बुमुं और लिस्ट दिखलायदि अ जागा क्लिक खायदि क्लिक खायका इनका कायनो अ जागाव निनि त्रिपुरा सेलेक्ट खायदि त्रिपुरा सेलेक्ट खायाखै निनि ब डिस्ट्रिक्ट खवाय सेलेक्ट खायाखै अ जागा लिस्ट कारिदि अमाहायके लिस्ट फाइनाय गोबां माहि अमाहायके फायका इनकाय अ जागाव स्कूल नि बुमुं अमाहायके फाइनाय जेमन आथाय बारि रक तम रक फायका इनकाय नेक्स्ट खायथां मानो आहाय न जास्ट नंग फुंना बागै आमपुरा जे स्कूल पानो रिखा गावन यागलो सेलेक्ट खायदि सेलेक्ट खायमान यागलो अ जागाव एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर तंखाय रेडी आबो आसक मनिटरिया इनकाय ब इयारो नों एडमिशन खा जेमन 2023 इनका 2023 नि रूल नं बुसक 2023 इनकाय 2023 रूल नं नि बुसक 01 का 1 दिवया कनै और सेक्शन तंखाय एके और क्लास नों सेलेक्ट खायदि क्लास नि ऑप्शन फाइनाय अ जागा गारो नों बुफुरु बोटिंग जाक आमरक जो तो फिल खाय पाया कनै यांगो सबमिट दिखांगा कायनो जेटा बोनाफाय नि इनको फायानो कालेक्ट खायना बागै इनकाय ताम निके आं तो जास्ट नंग फुंना बागैसे अमा हायके मा फुनुका इनके नरक तमुं न नरक जानजानि खायना हिंगा काय अबा हायके फिल खायदि इनका और थांया उमानि कारण उनखा अ जागाव रेशन कार्ड नंबर चिनि गरिखौ अमाहाय इनके नंग फुनुगान तंगारि इनके गाइस आं रेशन कार्ड नि नंबर फिलअप खायमा रिखा तामनि के नरक बुजुंनान बागै प्लस संटेशन नंग हायना हायते सावानो प्लस सकां तिप्रा और जत मरिनाय स्टेट रि आमद फिल खायजाक तनाय इनके प्रीमेट्रिक रिनाय गरो निनि मेंबर सेलेक्ट खायना बागै अ जागाव जों आंको रिनाय जेटा रेशन कार्ड नंबर और नग नुगै तंखानाय रेशन कार्ड नि नंबर
Inke abon yagolo inke ani bumung nang select khai rinai inke jeni ni bumung nang maike select ma khainai inke ration card ni bumung bai ani bumung same inke thingno tongo inke joto bai ke nang fill khai painai ang nang saka bo bai ke fill khainai inke oro ni school ang nang hai sawa oro select institute click khaya kanai school ni bumung phainai inkai am select sakang nang tam khainai nang Tripura state select khadi inkai district select khadi inkai chinto khwai inkai nang khwai inkai oro kabang district tongo inkai abon yagolo inkai oma haike inko phainai school ni bumung phainai list phainai ta inkai oma haike list phai kable inkai oro ni je school ni bumung jeta tongo abon nang select khaya kanai nang marnai inkai oro oromdi Rodonpur ni bumung o jaga mayangi tongkha o jaga romdi ber belchora high school ponangkha garo select khaya kanai tabuk tam khainai joto yang fill khai paidi nang bufuru bo yaro pass khlai amoro griwoi section of griwoi present class o jaga bo tabuk nang bo class pori tong inga jaga class 10 o ingai nang bufuru class start khlai o jaga date ready ingai regular aro ready ingai nang boroni pass khlai haika inga class 9 ni ingai nang bufuru pass khlai ka 2023 ingai ni percentage bisa abo review kanai tola phaya kanai ro save and continue ready save and continue tangai thayangi tonga ngana di ingai merit status ga jaga unmerit didi ingai banya gala save and continue or others ready 7 continue ready 7 continue riman yaglo hangana di tekese page phani do inko o page phai ka ngam mobile bai ngi se ngi desktop site ngi taw kam binu go ingaro district select khadi khwai goro urban rural ngi gramin urban ngi ta sheher eba shohor ingaro district ni select khadi village select khadi ngi village gang posim belchora rika house number ni jeta aadhar card do tongo abono ready inke abon yaglo pin code nang ready o jaga bo riman yaglo hingkai o jaga umbrella scheme for education for ST student abono click khaika hingka kaino tabuk submit ta khaigadi do oro upload tam ma khaina hingkai student photograph photo nang oro upload ma khainai hingkai ST oro ni caste certificate SC ST OBC marnai hingkai previous acknowledge ni tongkhangka babu ready 3 number o income certificate nango te bona fide student hingka bona fide ni bagi garo bona fide download ma khainai bona fide download khlaiya abono print out tiklai di ikoma haike bona fide phainai ikoro no nugui tongkhana hingka o bona fide no nang photo bui eba print out khaina di hingka angoma haike print out khaiyi akanai tam khainai tabuk ang obono just cheng obono oro save PDF save kaina ragano hingke mo PDF chini save wngkha hingka obono ang tesa WhatsApp o send khairi mano hingka ang just WhatsApp o save ngoi rika send khairi ka mo haike hingkai omo haike ning print out khaina kable hingkai abon yaglo hingka o jaga o ni marksheet upload ma khainai do hingkai obo bufuru khainai hingkai nung o je bona fide ang norna phonuka a bona fide o jeta master signature tuya kanai phainai phaiman yaglo se mo final submit khainai do tak singoro just save as draft o chung save as draft khlai naraknai omo haike hingkai video kichalogi mano phiaba norok ni bagi belai srungthai hingka mo ke save kai sika chung hingka tabuk hingkai norok no jeta ang jeta PDF ni kok saka hingke chung PDF o chung tabuk thangmani yaglo hingka ang nongno tesa haina hayo mono open khai phunukano je o PDF o tam khaina nangnai hingke oro photo kaisa ma thaipanai hingkai o jaga o nini rule nong sedi hingka o jaga master seal soi rihonai hingka obono nung kaini tiklai di by chance kaisa kamai thak hingkai te kaisa
tongi mana mahita guys norok tini video nai baba haing jaka norok comment box thang comment khlai sadi jeta national scholarship ni jeta nong na ang tini form fill up khlai phunuka boma haika register khlai boma haika login khlai boma haika form fill up khlai nang gai o jaga norok na jat ja kichu norok na phunugui dikha tini inke ama haike khaibe ka hingka kai o jeta bonafide man ka hingka kai a bonafide o bonafide mo 5 number ang upload ma khainai hingka boma haike upload ma khainai abo ang nok next video phunugana hingka tini baga sukno norok video chaja like share comment khlain tabung hingka sukno jotno